Kasilam bom tara lang su atowar tim Karbi Anglong kelang caridam. Dolong kabe jok monsing ing tiara hichikulat kisokyo ne kachipon kisung. Independence Day katalon away kangalong RD kipidun anong i sikasuri siya tangkapen ningduk kachipi. Kardom pini prime time abirta kethanabang nilisami velin rong pharpi nonar juiktha birta angton pen Karbi People's Hall matitara langso kidam atowar pi kapalang messenger aphanpura kidam tang aningkan pen kaselam bom atowar kapatang ponji aphanpura pini tim Karbi Anglong pen kahomrida bangso atowar kitang tirek ajok non barla apor tara langso araratum kacheleng pinangan kisung cicak nanglo bangso puthak Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram ronghang ahin pen chinisi nonang kileji ningkreng ahut kapatang pon eji aphansi tim Karbi Anglong ahin pen bor ipon Pini bangso kahomrida mahut Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram ronghang ahin pen japonsi Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Speaker Ritesh Inghi EM Amar Singh Tiso MSc Richard Tokbi MSc Pabitra Rongpi ER Protap Terang EE Miji Krupendang Loki Ongdungatum Langcharidun Bangso atowar non kivangji matijong achiklu angbong kapatang pon eji aphansi PWD Engineer Protap Terang aphan CEM ronghang pen pinkhat pon News Desk Report Karbi Anglong Live Borjan constituency ang Kangarlo Dilaya Havar Monsing Inti Arongarat Dolong kawe jok pinangan kitam kivang jasemet pen kisu kiyun e kachilang ramjiapan kisung pinangan cicak nanglo Bangso arong arta ningkan troksi kep sose plengtang lo bonta non puan ta kaching thorang thek avelang jasemet non dolong kawe jok lokacharli asomaratum kidam kivang hichi borwa kidun pen sanghan kachuan kisu kiyun e ahut dilai alang roi parai ki kabji aphan hala bangso arat sungpik anlo ngi lan lo sar jo ratum tanang theklong prong lo alamai irong vet kali rong thom rong si so towal ke thala lo sita me yo thekeri tum ta wang sita me no son towal an nin rot an dat po pu rong nang lang le non kanu ni ta yo towal ta ve lo la election han chabai chot ke em ta he la chabai po mo phita wan nang nang me ni poni tumang ke bor idon po jogon po ya pen sitami enta kalilo bangki muhai det luti avidet tiya luti nang kon pidet masih ini oi lak no ke election but ke jok ta Angke la gede. La po ke nang perfect nang po dolang aku le bari khati o hu dar be the o lo te school lang nun dunun elo ni to na ke lang si iwa don arje don la son si dukko ko paro elo la dak la tharbe bi penan ke dak langai selu elo chi ota sang han le tala arje jang je ko an ma chupa par un la lan verlo padare arje ko te parum el prang de non si la dolong karo kora jo po ili banga pidon po ka ching nei ke terak yin so kiduk me krijang group Aningkan wang tami thang chongda chot setami dolong kasemarji aphan tangka chirung ponsi dolong kaselam lang la pen ni tum si rong pen si aku rat atum an pan pal dulu la rong asar bang la si dolong ta bunai lo la si non ta hilari bom lo kisun it do sta ni li tum si lapu ya kini je pe pen si lapu pon po la si hu hospital ta ka chi pon utun ta wang nu dolong avidia ka joy ni lo apian kini rong ta hemsu ta nang pipi la hemsu na pita ya nang pipo pusina pulo ke rong sorpan anta ya hala dak de lai di ben tusuk pini la tanang kini lo lis bang nang pon pilo ke nang pipo pulo nang pipi ni lit tanon anda long ni la ke rong gamrat pen cenglok ta ajat ta wi lo rong sor anta ki luang silu apian Hemta nilit tumke ajata yang kini koson lo cupang reng dunta movie nilit tum anta ini bang long tu biwu pak da cu hang po cupang reng po lepan verlo lepian nilit tum pan bangki ahok peten lo la tu nang pinang po lepian kini dolong tanang piwek senang pinang po lang ke hat anta
iduk tadu ong chot lo la si nang pinang pu si nang chuning ridun dat lo la ke sa lian ke arlongan ke nang thok nang pu ananta aku la hem su ta nang piwek se nang pinang pu aku la rong asor phanta saguri hang la non em kini bi ke pas tum anta kini lo do lo nut ba hani ma thom do lo ke la ha tum da saguri hang puluti nang piwek se nang pinang pu ni li tum rong ki du ke lang me mi ko anani engke ni li tum han ke jok tanang lang pon bang awi kiduk bumat aja talong di YouTube ke nasi cina hem bang ta nili tum rong si ke long dun de la ana tum ani long lap lo rong berong thak an ta long ik lap lo tamela gas bang mate chu hang dun lo la gas bang mate long ik lo he la mate nili tum ta long lo la ta don thong vet la an tum ke long ik la te le tren hang long le li tin hem ta long le nili tum ke pi rong lo le da ke mon sing ti rong te nong li long ke nili men ke likasi na pi gambarani rong gambarani lo Kesu kiun e ahut seta pe aja e pensi kachar chong pensi se lang ahem an paleponang lo bang so rong ara tum poriborton chumat long lelang ake doklo ne ake holo ne mate ake phiklo ne athe sarkar scheme ke meri hing an vetlang kele akaprek thangnat ta kele dam ave lasi local MSc kache chak tekang alam ateng nang chipapleng jia phan rat atum chuning ripado News Desk report Karbi Anglong live Ingdeng troksi kep raket thomarta ke pleng katalon pon Independence Day avai kang hamren along RD kipidun bang inkoraner kep jutang ari sonim suatum Karbia jutang ke kan kapaklang dun anong e sikasuri isi atang kapen KCS Hamren Zonal Committee ningdu kachipi Ingdeng troksi kep raket thom angdeng Independence Day rongbong ronghang pathua klam hamren along ningkarong kachipi RD kipidun angthek District Administrative ahin pen ko anlal jutang jubat achataya phan RD kipipon Aprang arni pen KCS Hamren Zonal Committee aphan Hamren Mohila Samiti atum kapalya kido ateng pen Karbi jutang kekan kapaklang RD kipidun theklong bonta bang inkoraner kep ari sonimsu kekan paklang dun det pen nong e kapajir pon ang dengalong suri isi vet atangka kipipon lake isi kechok je ang theklopu KCS Hamren Zonal Committee amaipu mohan terang pen pherang ke tumathengno ningdu kachipi la gada Karbi Cultural Society ke siasa henta itum ong dong tong chipate dong same kido sela sa itum phan price asong lo dangna thek kholong bangke suri sinani tum phanang epi ai ha tum bangke suri kep suri ke pho suri soksi suri pho pido ta karchara hu bangke isa group tum phan bangke bangkre pho le bang koi bang korasi ni kandet chipate na tum bangke suri si pute ko som lo tum phan Independence Day katalon pining pen ningkan ke thom aprang ke sikasuri pho atangka pen aber kelong pon ave monta isi ningduk mi alama bangke Hamren Mohila Samiti tumpen kachipari dengpon ningkan ke thom apora hot anke akijum atangka si kelong pon theklong pualam KCS Hamren Zonal Committee abidisar dhansing teron alam thepen arjupon longlo lingkan ke thom bagdolo ala tum Mohila Samiti tum chupari dengpon lo la India am hang thek arni la kadok ave kilone kan mate Cultural Society pen chenglok kaprek khai phanta ala tum si chupari dengpon lo te bon sala bang sone kan thom na prang bangke nil tum direct mane in administrative tum si nil tum phan kadowe akido mate si chinang lo la pen nil tum chetong bom lo te bon sala nil tum suri phoben ake kom anong e bang nil tum longle Pinpur me atheke khaya jutang jubat kirim kapangcho labang so RD jongsi piponji pulote chelon chit ang thek kapajir sarlam thekipu abong pen amarthu abi pen ahiru chingbar ave pulote Ifrang katalon ponangji Independence Day mate Republic Day hehui amayalong aklik klak do sepen talon ponjok je pusi jutang akorte tumpen pherang ke aphan than pachini pon News report Rongbong Terang Karbi Anglong live Hamren Pini prime time aberta bangke lapon sikang paniglo dumit thakme kardom